A ja ću uskat, nemoj selfie. No problem. Hello guys, what's up? Where you from, man? Samo što ja nemam na ovi... Što pričaš američki, mislim engleski? Ne tam Mislim, pogledaj, baš- Čekaj da stavim, čekaj. Tamo iza tebe. Dobri treba. Blizu kuće, gledaj. Treba, Uzmi vam, čekaj, vam. Vid pičke čoveče. Jesi usko? I ja ću onu plavu. Hoć materijem onu plavu. Hoć ti crnu? Jesi ne koju ću ti? Jesi ti slikao me sa naučama? Ne slikam, ja snimam, Evo, sine, zove. to je na kamera. Hajde uslikaj nas jedno ovdje kraj ove plave kuće s plavim naučama. Hajde. Sa plavu. Hoću vas vidim. Okay, man. Jasmine, tell me, where are we? Peace. Peace. Where are we, man? Where are we? We're in Mi smo- Detroit. Prijedor Čarakovo. Hometown. Petsko- Aydin Kljajić. Pesko- Nizam. Mirhad. Okay, guys. Hello, YouTubers. Here's Dino Hajdarević, and this is my cousin Aydin Kljajić, and this one is Americano. fugitive from Hey, from America. Fugitive. Okay, we are. So, Evo ovako. Ajde uđi. are you here with us? He is. Hajmo sad, hajde. Hey, Mene man, usko. this is vlog for my YouTubers. Živjelo YouTuber, evo javljam se uživo iz Bosne iz Čarakova, ovo je moj rođak Aydin Kljajić, veoma poznati meteorolog iz Michigan, Detroit, ovo je Zinedin Zajidin, šta ja znam, njega su izbacili iz Amerike MC. pošto je pušio travu i nije prijavio. Od danas se živo javljamo iz ovoga beach, ovdje su koke, mislim trebe, ja sam izabrao sebu plavu, a ovaj Zinedin je rekao da se palim na crne. A vi kako hoćete, ako imate koju želju da se nađete cure, trebe, koze, ovce, dođete fino u Čarakovu, u Bosnu i nađete se, vidite lipotu. Jesu lijepe momci, kad ćemo da se ženimo? Mi smo odlučili da se ženimo. Propoziram već. I'm ready to propose to Milinka. Ja mislim da se jedna Milinka. Milinka, ja mislim da je jedna Lili. Lili, mislim. biti Lili. Ovca, ona najveća. Nešto mi je poznato tu ime Lili. Ime nisto... To je ona bivša moja. Pa nisam ja znao da čekaj, ona gleda ko. promijenila posao. Ništa, žilo YouTubere, ovo je bilo živo i tako je. Žilo.